Kani Gadega Pati CTV. Meghalaya Football Association ringkat ke Telang bat ke Shillong Sports Association bat ke All India Football Federation kelas dang ik lempong ajihikai yaki referee jong kejela kabalatep kum ke referee seminar clinic and fitness test. Ya kene kejing ajihikai las dang nadu anin kasngi ke khatnyo tarik mentau bena yayong ha Shillong Sports Stadium bat ha Jawaharlal Nehru Stadium. Ya kene kejing ajihikai labai pisah dekat nat North Eastern Council bat lawan simenta daki lai pusawngot ki referee na Kelang ke district jong kejela kon top ru ya arngot ki kentai ke Mary Tongwa na South West Castles district bat ke bat bit bah bare na East Jante Hills district. Hakani ke lempong ajihikai ke banlong hakisan sengilentar lawan ajihikai de kinohikai ke All India Football Federation bakon top yo Supriya Bhattacharjee Uji Murthy Udyan Haldar baru Anop Rasi. Kajing temui halor kajing ajihikai ye kini ki referee kalong na kebenta ki lempong ilekai ki bansalong ha Kelang ke district jong kejela. Kani Gadega Pati CTV.